آکره به باجارێکی دیروکی دهێتە ناسکردن و لە ڕوویە کللتوری دیروکەکە زەنگین هەیە و چەندین نویسکار و ڕوشنبیرên mezin li vî bajarî sel herdayne û bûyne rûşingerên hizb edebî li Kurdistanê di buharên cuda cuda. Li van Sadawiyê rewşa, weşan û çapkirina berhemên nivîskaran li bajarê Akrê zû berevkêmbûnê çûye û ew berhemên dihên çapkirin zêdetin berhemên helbestî ne ke ji bal gencên helbestvanên Akrê dihêne çapkirin. Li êvara helbestxwandina kevalek şikestî ya helbestvan Şihab Akreyî, nivîskar û rewşenbînên Akrê çendîn sedeman bû vê yekê xuya dikin. تنها جی اگر مرد تدا بکتن نویسین و نویسر و برهمن داهینران نبوین بهایی که بلا بجین جواکی آنکو ببیت بهایک کو دست حالات دا رست لبهت گرتن دما مروف تماشا دکتن او بودجین بو بلا بجین وزارت روشنبیری تدانان گله شوی بودجه کمتره کو یا پیتویتن لو رجو تدبی سستیک و لوازیک تایت درباره چاپ و وشانا برهمین نویسران دا ابراستی آکریان برنیاسه بزاوه که روشنبیری خورد حتی کفنده و حتی نوکه بله مخابنی و هندک جارا هم تیشی هندک کودانت نخوش بین که اویش اون رینادن همو کس یا همو روشنبیر بشن بگهن امرادت خو یان کو برهمت خو بردست ببینن یان برچاو ببینن برچاو بکن بخنه بردست خویندوانا ام شیرینه بینه خامد باش اف گریزا دارهش انشالله ده تپین و الوان نزیکا انشالله او برهمه کد بجن در روناهیه بینن اگر روناهی جدید اکید رخنش سر هبن و هر خوندنک هر نویسینک اگر رخنه بونه هیتا کرن راستی از به برهم نادانم جبر کو او برهم نبمه که اکتیوه نشیایه دناف کو ماجواکی دا بزاوه که بکتن یان کو بیجین و داغباری درست بکتن که نویسر بیتا پالدان بو نویسینن باشتر Rêvebînûyê rêveberiya rewşenbîrî û hunerî li Akrê ew jî rexneyê ji dezgehê çap û weşana dihûkê hene ke nivîserên Akrê çapkirina berhemên wan bê beş kiriye. في بارك دا آكري هاتيا فراموش كرن لي ما بيونديت خدا ام دقل وانا ما دانستان سروي كي كريه ايدي د صالا بيد دا صالا 2017 دا بكمان بشكا آكري ما القل اخفتينا كوب نشان كرن البار صد الريفبريا چاپو وشان البارزگاه دو که نزیکی صدوسی پرتوکا چاپ کربون اوجی پرتوکا تنیا آکری باوشی شمال آکری ده شیم بیجین علاقات خو پیوندین خو تایبت شیعه بگهین دویره لی آکری فراموش کری بوه ندیتنا برهمên xwe bi çapkirî li ber destê xwîneran krîzeka here mezina nivîskayên Akrê û xewna wan ew e li sala bihêtin xamên wan di amî çapê de derbas bibin û berhemên wan rûnahiyê bibînin. İsmail Saîd, Kanalê Badînan Sat, Akrê.